Question ji lanni bon mi woda do ko mi rectifiata do seeda kon hatta mi wada interview rapide film spécial dañanden Paris ka conférence an mi landano question ji didi mi jaabidi dimmen mini hala mi landa fi perik ko rewbe hippoto ko sukudu ko rewbe hippoto ko est ce que no dagi kano harmi mi inni perik ko rewbe hippoto ko si tay debbo wala sukudu debbo si ala sukunu haray mo kaani seeɗa jonnon mo faala labbintinnanaade moodi makko fii yo wooɗu no dagi ka o hippo perik fii labbinanagol moodi makko ɗum no dagi harma yahe ɗaɓɓi toon defte ɗen ko ɗum mi wii woɓɓe noon ƴetti ɗon wi usa tawi mo wi perik no dagi donc si tawi noon ko hippagol perik tawa taara tiggaaki yalta hippo perik ɗum noon dagaaki kono hippanagol perik moodi muɗum ka suuɗu fii convaincugol mo o wooɗa ɗum no dagi so tawi debbo on ko ɗo kaye accannelan hakke ko ɗum mi wii par ce que min mini haala wi réseau social bo ɓe landilan kadi est ce que no dagi ka debbo torto hoore mum minni dagaki haysi ko ɗon tun mi dari hara est ce que mi bonni no dagi ka debbo torto hoore mum minni dagaki ko ɗum mi wii dagaki nela saslama maaki si debbo tortike hoore mum hara o wi'aka o waɗaka o toñaka hay hunde ɓe maaki o natata aljanna ɓe maaki urgal no aljanna o uratamo kadi simo dari ka yarete duuɓi capanɗe jeɗɗi tawa urgal no aljanna o hewtay ɗon kono urgal no aljanna o hewtay ɗon kono hewtatamo andi mo yeeso ton kanko e aljanna ɓe ɓattodira donc debbo no wawi tortade hoore muɗum si tawi piiji goo waɗi haqqeji jani molanade moodi makko ronki jonnitude ɗi haqqeji ɗi wonta ko ɓaawo mum masalan honnugol mo tawa alaka o wona pew ɓayna fi o wala ka yaasi si jokkiri noon ha mo wawi tortade hoore makko haqqe baldi ni so ala hettude baldi makko ni ɓayna fi koyo yawo yeddo e Allah waɗa ko boni mo wawi tortade hoore makko haqqe dépensede mo wawi tortade hoore si moodi makko yalti l'islam pes acciti dina kam pew nagoy on tigi juurata ma horata wonde ma ɗum ɗo toujours mo nder ton mo ka nder dingira kono ko bonɗo ko julɗo bonɗo mbami ko so acciti pes haray mo wawi tortade hoore makko ɓe seeda donc sifa ɗiɗo piiji ko ɗum ɗo wonno question on ko ɗum mi jaabino kono ɓay hari mi waɗali o détail ɗo ka tortagol hoore mum ko ɗum ɗo waɗi c'est à dire mi wonu sévère e question o fi honɗum komi ari Europe ɗo ko ɓuri dewle sappo mi posanama tawɗe fof ɗe lankike tawɗe fof ko rewɓe torti hoore mum e hoore fenade donc miɗo ɗum anni ɗon on piscose no nanggui mi posana question on direct min no armi on fami moni sévère moni radical e question o mais haray tortagol debbo hoore makko hino harmi si wona hara ko haqqeji makko mawnuɗi ɗi wonata ko ɓaawo muɗum woni ko sabota si ɗum ɗo woni mo wawi tortade hoore makko kono ngal on tortagol hoore mum ɗo e ɗum aboutisse no landi kadi procédure no landi lawol nawigol tortike hoore mum ɗum seedi so wi o tortike hoore makko ko karma ko ɓe mbattoto sifa ɓe usalma dalfa en ɗaɓɓitete ko liége ɗo e groupe maɓɓe on ɓe ara ɓe lando debbo on ko fi honɗum o tortani hoore makko ɓe tefa ha ɓe anda ko gonga tigui tigui ɓe ɗaɓɓira gorko on jonnitugol haqqe on ɓe jonnamo délai ɓe suiva mo so jonniti haqqe on ngal wona ɗon so jonnitani kamɓe karma ko ɓen décidata ɓe décida hande kadi ɓe sendiɓe ngal cergal ɗon noon ko ngal wiyete hulu ngal ɗon haray debbo o jonnitay teŋe on ha gasa o jonnitay gorko on teŋe on si ngal cergal ɗon laato ko hulu ko ɓoragol ko sortagol wallahu ala wa alam laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal